Thum thum in tinia mo, kupawar balve kalenya. Kani dia ya. Nah, smart city ko tahu. Kani dia bayo. Ini sama soal sumsiak tu kan dia. Join dengan itu kami membuat kan dia. Smart city project dapat umsah mereka. Cuma bang soalin joblet selin COVID-19 soal lampanin disaster lampang tang konflik tua kan helai market kecian di tani. Sudah soalin gimana ni market dokai sesuai soal hotel hotelin. Kumin de pohalin ba kan bala smart city project dua yang tekan batala helai na versi kan deh untuk report nung beran kan sia dah soal itu so far in smart city project dua yang an plan ho ka asing do consultancy hovin ma an la a chho ka an lo pi tam deu wangin chho khati paile tu ti de khan ni tong ka kan sia dah soalin kan chu piang chu nia सरकार डायरेक्ट डॉलर में कंट्रोल चुन ini cuma ada kawan kawan nggak Cina kan sejauh petangan dia agreement dengan saya ada pohon emani new market dolar association hujung kan lengkapin new hau dengan perkara Cina ni elaya tu cinta new hau deh tu direct dolar cuanin di cungin kan sejauh pegangan dia kan new itu pohon sejauh kan masih lagi kan engking malah kayak apa kok loa tu lah dia ni NMBDA ang depoin kan member ten group te kan siya mabangin presa na betina doi tu te agianin ma kan la na to pera ba chuanin smart city project atu na hian atala ni anti tin kan do le na pakata chuan office kan nan do na thina chuan poisa omsa COVID-19 na atil boilo e til he ani e min si sak thim bo kan ni kan zo na chuan ta kan ba ko Smart city an sak doa kan kuban an ban yong difa state an kumar an industry nam ni chang ba ni ma se chu mun do ko malam na kha akhan lo zong lo Ali smart city. Buat an ni kan mo ka wa thalo ta po. Apa kan mai pun mo per ko ni ban ma se mai pun mo ni ni ro ni na. Ko ko a ko thalo. Mai ga ni. 대단히 Lusa engineer ho hi na hi an nei nga thin riu ni Tôi pura lên ang big ka an ba. Na ol jong ni ko kan ko ni ka tin. Na se hi lai kha ka ka fa ko lai ku na um ya ron ko le mo ne. Kun dia che man lo ko um he ne. Ro ko e. Da da ni.